أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا أقع في ذنوب في Sizden الخلوات Allah razı مع olsun. أن ظاهر الصلاح Men والخير، жалгыз калганда فهل кээ бир أعد من күнөөмүштөрдү жасап المنافقين؟ коем. Бирок башкалар мени түз жүргөн киши деп билишет. اتق الله عز Мындай وجل абалда мен эки وجاهد жүздүү болуп نفسك калбаймбы? على صلاح Аллах الحال في Тааладан السر корккун. والعلانية Жана والغيب ички, сырткы абалыңды оңдош үчүн напсың وذكر менен күрөш. نفسك بمعاني الإيمان والمعرفة بالله مما هو Ар عون дайым өзүңдү مع ыйманга دعاء الله чакыр. Жана تبارك Аллахты көп эсте. وتعالى Ошондой эле Аллах Тааладан дуа وسؤاله кылып, абалыңды عز оңдоосун сура. وجل صلاح الحال. والصحابة رضي Сен الله кылган عنهم нерселериңин خافوا да على кичинекей амалдардын أنفسهم من себебинен النفاق 200-лүккө بما түшүп هو болуп أقل من калуудан ذلك، сахабалар коркушкан. كما في صحيح مسلم في Сахих قصة Муслимдеги حنظلة хадистегидей, عندما Ханзала аттуу قال сахабанын نافق окуясында Ханзала حنظلة. өзүн мунафык болуп калдым деп айткан. وعبد الله بن أبي مليكة Абдуллах قال: ибн Аби Мулайка أدركت айткан: أكثر من Мен 30 30дан ашык صحابيا сахабанын كلهم يخاف النفاق على 200-лүккө кирип نفسه. калбайм деп корккондорун көргөм. فالعبد دائما يكون في خوف ورؤية Пенде ар للتقصير дайым 200-лүктөн сак وأنه لا болуусу يزال зарыл. مقصر في جنب Жана الله Аллах Тааланын تبارك алдында وتعالى күнөөлүүлүгүн, ويجاهد نفسه кемчиликтерин сезип, على өзүнүн الصلاح. напсиси менен күрөшүп, نعم. абалын оңдоого аракет кылсын.